Amit mundu. Oh, man lagi. Mau pangado banyai bodoh eh. Nah, mati. Ya. Yan saja selendang dedari, i 1 juta sang bang, yan saya double lengah, idolanya. Leak barak ini nananya. Apa dia barak? Nanti tiang nak kanjir gitu. Sang beli kini dolar, kajar dedari. Dedari. Apa lek dedari ini mai? Di dolar mesumpah dedari. Nah, pengen mesumpah ampunan jangan ulut nih. Ulang. Dia nak rahayu tiang dan. Nggih, dan tidak nak gitu nak kemarin bener carane. Tidak. Liak berumun ini nananya. Yan mula ciwanen tong can ben gede nih, penangkian nih, sang beli. Oh, minggu kuken barang timpang. Nggih, dia sing keberatan. Sekarang lah. Ulian kedonan dia sing. Kengken keririan sini. Hah? Kengken keririan. Ke dini ki. Di Jaban. Musim PKB nih. Jaban nih. Pas sing kacau main di sini. Sing perlu di sisi. Sapatang nes nih. Laudah. Mesilat apa mesti nyelimputin? Mul gitu, necen. Aduh, unduk mesilat mesti nyelimputin. Wanen dia. Wanen tiang kengken tiang mesen kedua. Mula bani. Lan. Lu. Mai. Kengken. Mai. Nong ya. Kengken kan aja. Mune aman gumine ngai iya deh. Atuh kan wanen dia nak liu nih. Oh ya. Kengken. Nanjak gua buka sewanen. Nino kajar lagi. Cang beli keji. Udah kajar lagi. Hah? Udah ada kajar lagi. Nah janganlah kancil gitu. Sila. Oh. Iya yo lah yo ya, Pak. Kan dia kan. Wah. Hei, pesang. Besabi. Pes nim yang mau beli kajar kejen. Oh dia datang adap kan atuh yang kena pes. Kan atuh beli kajar Maya. Wah, permaya kan atuh beli. Pernah becam beli main pesang. Nah, kalau hati-hati beli barang. Rasain di beli ini menjugjak lantas barang sing isi surat beli masih. Wah. Kecil lah. Oh, ini bom adap nih. Bom adap. Mungkin bes nih. Facebook lah dokan. Dokan mula adil. Nah. Ben mani ulung aja. Nah. Pang ada adab sih dan ada. Dan jangan ngama sih lah. Hah? Dengan ngama kan. Udah dari. Oh, mama megai uli di pisagonya nih ini. Gancrek diimpal. Dolar. Ya. Hah? Sakit gede sih. Nah, sakit jenik sih. Mulai dikau. Ngelapa pina sih. Dadi apa cai? Gak diparakan? Kadang tidak diparakan. Keke kok gini. Ken gua dari mana? Bisa nih, bawa nanti melaksana. Pangseng ulang nih maka dia cari. Makin dong. Dia sempat sejak dadu kena cepokon engalan kewah nih di mogok. Bang benar deh. Nabi baos nih bedok di nguang di tiang Nabi munyi nah tuh nih aja. Kau balik. Baos kelapa minyak di Petruk. Badenya. Hah? Munyen cange, bawa sido gitu naknya. Mau padeng dong? Mana bos cange, munyen ido nih. Bro, Itang, pes canut. nih, Pitung dasa tali nangu siu juang. ampun juang. Benar. Makin? Jadi kini, ongkon yang mengai. Oh, Ian sing indang lapor ke jam. Lindan, Kalau pecat kan nasda. Itang awasin. Benar. Nih, Jim kai. bersih. Nih, ada mis nih. Mana?
Nah. Nah. Ngelah mata cai. Lah, Yen mula cing lah mata, angon cikena matan cine apa not cuake. mencing lah mata. Ni jelema inyun aja ke betul. Jangan nyun bercinjung. Pandak rubuk cai. Mana konyol gue. Yen mula jati ngelah mata. Apa wake not cidori tong sampah. Apa not cina kedo? Tong sampah. Sen tawang citong bajel tu. Hayang ne bungut lantang kayang tu bungut topo Siap. Makajang ngaku pesahan. Jadi macam-macam nah. Uluh wake batul matan kini ya. Oh, si tukang uluh mata. Mata kon gini. Udang mata uluh. Ni cai tukang uluh mata. Tukang uluh mata. Matan apa ke uluh? Matan gerang. Aduh. Ni sengaja nih. Lengah san. Mana ke cara Ni sengaja. Ngoyong ni. Sengak apa oleh badan sinat set. Sueng ni ale. uluh peten. Tak. Uluh peten gue. Betul. Sengak kok. Asal bani nyengat nih uluh peten. Mesweng plak nek kena Oh. Ada orang. Wis yang orang sih sing dawang ki ya. Tuh, lengah, ye. Ngapa? Sajan dia melengah yang mancai ni. Dong musuh ke jagur kena samasang sengal melaip dia. Dijauh bakat gabah. Apa ni ancam? Dogen orang. Apa yo? Dah lemah. Ajak ngomong ya. Ajak ngomong pangilang korsen nih. Yang bilang korsen nih baru jagur. Apa ni lang? Korsen nih. Yang korsen hilang cek mana kini tawang? Kena nih. Konsentrasi nih. Konsentrasi pangilang. Bang Bujar. Baru jagur. Kaplah. Baru tawang jang tadi urin nih. Jadi jika ajak ngomong, dia maunya hilang konsentrasinya ini, ditukar jagur janji. Yan, men bidan cikal jagur. Jagur siapa? Sing bisa nyemakai minum-minuan itu. Loh, dong lengah DJ ya tegan apa mai penyaman cine. Lengah. Dong apa? Aduh, marah kene kan bapak ais ini. Tuh nama, dia juga itu. Ada timpal, bapak kene akan si kene. Misi mau timpal. Si kimut kan dibakar penuin cai. Cai nawang bener bidan. Ya Bruno ni pendekar benar. Pendekar? Benar. Mentah ane marah jurus apa ada nih? Iya. Tu madan jurus Sudan Suki. Jurus Sudan Suki? Ya. Marah benar kena sat kita. Doak dia. Saking doak. Beratnya sing alih pengelekan wakilnya. Panggil kau kegen. Ya? Jalan. Asalnya mengkrisikan medon. Mesabata meneh. Ngangsut nesne. Elah aluh bungucin makemelang. Napeh nyaga dong kudukin. Nah, pangkaruan kau kegen. Pangkaruan. Nah, pangkaruan.
bayu tadi. Butawang jang gede bayun sini. Jangen, donyen. Sinyen. Ngawang sing apa gede bayu. Jang nyaman sini perak jang. Perak ki. Oh. Adi mokoh kene di. Donyen dah. Donyen kadang ci. Dane Gusti Pati Agung. Nah. Pino cinyaku. Nih masih kita. Yang tadi Pati ngomong dong. Kenapa diam? Sariawan ya? Not gemeleng not. Apa gemelan pocol ngurukang ketibrak ngurukang. Cekah cai. Perang ketepis jang ngurukang. Odong cai ngurukang. Jang ngurukang. Ngurukang udiang. Ngurukang memaling. Obes pakai pungut ini ya. Rembutnya jangan dua beli napu ketagi. Dongien kerebut dah. Kepet cepat ini. Awak dia jurusan itu. Saya bisa masih no. Menggerak itu. Malu jadi pendekar cah. Weh, dong tumben awaknya. Jurus apa dong? Jurus paten dukir. Jurus paten dukir. Weh ya. Ram, benar-benar hang, benar matur nake. Jeng perangkat penyul cari. Udang sing ngebulu si pane. Yang ngebulu bisa mames hidup dan tut kan. Dan udah iwang jadi dia. Dijang nasi iwang. Sampunang di kepanya. Gusti lau semang tapi bener. Terus. Dong mape kencing raos mesti durus. Masukkan. Hah? Ya. Jawab cai Petro. Didiang. Apa mawenan semang bener kemai tawang cai. Sing adelen mula bener bakal acepang tangkil kapin sasunan cai. Sing anak Agung. Nah. Sapuniko melinggih dijang pacang menang. Tau tang. Nah. Gakeng wake. Lawan. Tadi tumen paman tangkil kin gelah apa mirip ada. Nah lautang matur paman. Oyong. Ya napa bakal tunan paman kin gelah. Gelah karung picel kan paman. Oyong. Ano, adi menengil paman. Puas yang ngolak. Hai. Paman Agung. Iya, dana. Polisi nuduh ipe. Patut. Iperak. Tumben tangkil nang udiang paman. Medaging kadi baos cokol dewa waktu. Neme titiang tangkil ring ajang. Dua neng wentan sane patut rawang titiang ring cokol dewa. Bodoh apa? Lugro titiang. Titiang rawang soal patrani pun cokol dewa. Yang kita mau ke keluarga Malungas. Ra, iring dane ra. Ini sedang Bro, tang iring dane Gusti Patih. Aja lah. Ini macam. Yang wajan. Ngebading Yan. Anu nih, hasilnya megandeng lu. Sing geneman. Aeng serius cai macun. Santai ke no.
bener-bener siapa nih kerja? Mana bedek tawa? Ani betenan. Siapa nih bener-bener kerja? Nganggela macam Om Swastiastu. Aduh, sing pesu mau nyencini dah. Anti bungker mengutang orang Om Swastiastu itu. Cening bagus. Sure ibu sing melalang putra. Mai jani dewa kesitu pipo. Purine kan selalu ke dewa. Besekang sapuren ibu kan puren dewa. Joko dewa berikayang ring biang Joko dewa mang dene dikles tangkel ke sinu duipo. Nah. Kayu de biang mang dene jagat sinu duipo sareng jong rangsi mang dene tungel. Kedo nyen ibu Yang sambun syarat kadi pernikahan biang sapun itu. Malepidan pacang kemarin. ben manilan jalan. Jai ngaten penyeruane Oh, makarya bekal. bakal. Waktu mereka, inggih, siang. Ini maki-maki marien. Lar, Ya, dat. Dat, ya. tadi liusan tekan lar. Di alasan ting-tingan liu tu. Lengah tu. Yang motor liu di terminal gitu. Gitu. Giring andorang pemargi ini. Bang Yon malulang sedok Sampun lesu Pak Dewa. mau anu malu lagi. Iya malu Oh tidak Ratoyo. Oh. Ingat, terus jandor. Terus. Tidak macam Ratoyo. Pasang sedok. Yes yang ada. Payu won. Lama. Betul. Tangi. Mang dia. Dan paminya tu. Mam dia. Dan mentan. Iya. Lantu orang pemargi ini sakit. Gimana sih nih? Singa mana sih tuh? Apa sing mana? Pak, pasti sama cicing ni. Kengkeng nganakin ke plastik nih. Cicing lengah ada plastiknya mau tu. Gitu dong. Si ada gitu masa cicing sama kayak tas kresek nih. Yang saja cicing sama kayak tas kresek nih. Bagaimana periksa? Ke cicing ini songjet mesti tas kresek. Yo bang ama. Mirip ada nama maling nih. Nggih. Ikut lah. Ilmu maling. Ayo, Hei, kepung mantan-mantan. Nas ding. Nyak meduk-duk lacur dong. Nggih. Mirip duasa jelek nih. Leng semang sing ada pun kedes ngkut dah. Kalian ajak sang suryo merayu dong, rayu. Kedes, ye. Mimi. Aduh. Ya, ini buat transport. Kan makan. Ya. Yo dah jadi tu.
Hei. 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 Mama iya ini tidak mau batu. Ini, Bu. Apa? Jadi adeng-adeng. Yang bener lakar ngalih nasi yang patut masahiban yang geng-geng. Kini jetonya langsung kejang menek. Amah nasi mana ya nih? Hah? Mana kita ibadah sahibat? Yang mau ini bagus ini. Udang udah songket. Sapot songket. Juari cimualin nasi. Lah sedang kolam. Yang tinggi lah nasi. Kejong orang musi nunas. Ngomong. Benar. Beswako. Udang kosak. Udang keranjang nasi. Pelak hati. Dong orang musi sing kuangan nasi. Prabu Jongrang Wesi ki. Keliwat nistu parilaksanan cine kini. Yen peratu luwe. Ane patut jejerang apa? Kaden Dharma. Oh. Yen wake dadi ratu. Ane jejerang wake Dharma negara. Dharma agama. Tuh wake jejerang awak. Oh. Cai ngejarang dharma agama. Dharma negara. Tak ngejarang dharma dado aja. Cang 15 ngejarang dharma cang sing dan aja terji. Dharma wangsa. Dharma sabo. Bescap dharma. Makejang cang ngejarang cang sing aja terji. Tuh kebiasaan cine. Yen kene kresep ben wake. Jenenge cai nyentok kang wisesan mai. Nah yen gitu sing balu kita cine. Cai muani, wake muani. Dia bungut dengan pedangan. Hei. Sar, nama dia. Ngomong. Liu. Ikis ngomong keken. Ambil namplak ngomong. Biasa tuh bahasa ngedak. Ya tak kedagang. Si. Dek tak ada Ikin melaksana ngemaling. Yen maling. Ngomongan lah bungut. Cai ngomong lah bungut. Bener cang ngomong lah bungut. Men. Meleket nasi di bang maling. Berdeci maling nasi jange. Cang maling. Cang lah nasi dah maling ci. Oh cing lah. Oh. Apa sih ben maling ke gusen cang. Cek ci maling nasi jange. Bener cang nyemak. Kau leci maling. Dan jani madok ini. Nah. Ya nalak hati ini. Ya kalau kang. Kasih ngulang PKB dia mencang ada cai menjagoran. Songigal tentukan sikap kapan di mana saat tegakkan meladeni ini. Woi jadi. Apa jadi? Woi dong aja so tinggal. Jadi mai. Apa jadi ya? Woi jadi mi. Dalam peta ke. Apa jadi, Mi? Apa jadi? Apa jadi? Dong so tinggal bet. Woi jadi mi. Obat nih dah. Lar. Tadi jang siap cilar. Yang Tadi cicak siap. pasangnya bedak lu. Sir, jadi dengil. Pasang ya lah ya. Tuh. Jen gitu jen nyat cine. Wake mis adi ya. Ne wake bani sangkanin cai. Wake gitu. Seken nih. Betul. Musuh mulai buakin. Jeng lawan senjata. Geng-geng. Tanda bukti ada. Jangan kosong angon. Oh gitu. Tangan kosong sih ada apa ya? Tuh bekas yang tidak berbekas. Nah. Nen Songigal lawan. Lan anu pap jalan lan. Cai loncang ngajar. Tungguin jalan ini. Tong udah dari jelek pesan kletek kayun gelapit. Sepatutnya nih dibeli sebelum mewali. Tong udah kayang kejani dekonen rawo bibi kudiang lani jas. Sapu napi menawi teh. Bibi, sirap puniki. Ingin tebak matian. Bar. Bang pendidikan hidup. Tebak lar, tebak. Cinang lu.
Niang ngono bak. Ah, dul nih kon. Cenang go. Nih kon mati. Cenang go. Ane bodoh lo kon. Makin tepak makin berkesan. Jeruk. Dados yang metaken. Gerusan jeruk. Dados yang metaken. Dados, dados. Dados yang metaken. Aduh, aing menyel nih. Kados peng lu dados. Dadi artinya nih kok. Yang sama seorang dados. Di itu. Di jadane nyenu mae. Ada. Jo adanya numai. Engke Siro pesengane. sira senge. Ah. Siro senge. Siro pesengane. Sira pesengane. Reng dijapurine. Jero anak. Wong wing wastan titiang kumangki wantah diah langan sari. Diananan Sari. Inggih, titiang keputran tok yang begawan. Oh, putran yang bakwan. Yang bakwan sih. Yang bakso. Yang begawan. Lah. Ya. Tanya wong metimpal, kengen menci metimpal. Gendingin tuh. Ya, bang seseret. Oh, Gendingan nih kuno. oh. Ngorengan gede ratu titiang. Tawang ki pengoreng gede lar. Awang Apa? panci. Jamangan. Gampang tuh. Aduh, Uling Bidan banyamange. ama procotana Banyarata. Matio selat Bangulati. Kades pedang mamuni Dumeni dewone katapok. sampian pesel Dong gelisah. ceper jamol Dong tulungi. abang payu Medon jake. makaronan. Tiuk tieng. Apa dia dieng tu? Ya, Apa dia dieng tu? cerurit. aduh, Dia ngat, ngat dia dieng ngat. Cerurit. cerurit. Kuno aja gendeng aneh. Ay, Apa tuh? Apa orang gede mesti panci. Len, badan gendengan. niki minat anak modern itu kuno ora. Orang kuno modern kan Mento maro cacat gendeng nake. mana mula lengah nih. Bisa megendeng nih bisa. Bisa. Gendeng nih kengken, ada nih baru. Aneh halus. Ina kengken udah di sini. Ini terus kataku. Muncul nyonyone pelintire. Sing man megabag. Aja nih goban ala pong-pongan. Pepes megabag. Weh, Aduh ben cepok payu megendeng. Payu. Jani. Jani. Do nak ngurto kan man bayakal megendeng, pesuang gendengnya saja bisa pesing. Jak petel gini. Aja nek Aja nawak cerik moto auton. Nya nak medoton. Nak gitu ante malu menem nak kene jep. Nah dong megendeng. Masan padi melayangan. Tawang tuh. Apa dong? Badan dia nak malu. Masan padi melayangan ngale engket kanu sepenide. Boy, anjo saja. Apin joh baling lang tuh. Masan jani metunangan lakar pantet tusing adel. Weh,
ngapun udah dinyanglet saja. Iya. Oh. Pasang ngedel begini. Jorok saja. Man. Bos, itu omang ngedel, nak bungut bos, besone asal saya bungut masuk batu. Monto kan bisa megending, sih ada gending nih Lena. Yang liung lah gendingan gitu. Do main-main ngajak yang. Edeng man. Do ajung. Yen saja bisa edeng ah. Pak, cara becicil layak kan. Ajun Uli badong ke kintemani. Ayen jong. Meli bawang ke jembrana. Ay nyangat ngejong pun. Petan. Icang buong nyakin nyai. Penyakin cang. Icang nawang nyai gelah yudana. liak mincet di bawah. Ajun nyen korang gelayu dano. Menyang lah. Ajun nyen medan gitu. Ada yudana. Hah? Uli buong. Yo awak aja lah ho. Sedawang ada yudana ha. Tu apa? Saya mau upload katanya. Adi sawang gini Pedro. Adi kita belikan di dewa. Pangi dewa nawang mesti beli semeton di dewa. Uli jong rangusi. Lihat. Doan yang nembe beli kantos gelintang pergi ke pesraman. Pemargaan bini pacang lungo hijau beli. Nah iragam semeton menyamu ada anak oren beli jadi dewa. Ini sampun api. Iya ajen beli nih ke bos kan beli. Ning. Cening subet rumah wayat rumah di dewa. Ngalir rabi nih. Keto ya Haji. Dadosnya meriki kantos ke pesraman. Kene bener. Pangangal aja lah cucu. Dosa ngalir di kota ngalir rabi. Do di negari ngalir rabi. Kalas ngalir rabi. Ke gunung ngalir rabi. Pang suci gitu. Mawinang kantos meriki ke Beri ngalir pesraman. rabi. Makin rian beli. Menawi sampun ngemolehang beli. Mina buen transisi ane dan akiling sini dikiring pesraman. Adinya nulungin. Titiang misa dia pacang mapi tulung Segan. ring beli ini trong udah nentra. Dorosang mabawas beli. Ini Mara cingak degen. beli wau nyingakin. Oh. Bang yang titiang makin pacang ngeraos. Nah. Titiang pacang mapi tulung ring beli ini. Ini sapu sirap beli. Lak lima orang nih. Kang udah dado sarang titiang beli asapu nike beli aku. Kengken di dewa jual beli. Di dewa jual beli. Lunguh cokor dewo kocak sane karsang. Man lunguh cokor dewo sapu napi sane mangkin. Nak kayun. Dan yen ketan matur. Satu beli aku. Keselengagan yuk dimana titiang miragi runtuh bawas beli ring sekian titiang. Yan yang parini kan cuecan beli ring sekian titiang kumati sung-sung sun titiang pisan. Kiwantan ditambangan kadi makin. Banget titiang mempiduna sing linge beli ini sampun yang beli uang penampen ring atur titiang beli. Dan yang ada pong mibar tan wenten mana titiang pacang iring kayun beli sampun api menantu titiang. Ngenistan sen di dewa. Kadang di dewa lacur sen umi jong rangusin. Beli suge. Ore lar. Wagong saking jongkrang musi di tiang barakane di jongkrang musi sing kuangan bayi. Oh, ulian ngeboh celeng lane ditukar kantin Sing ruangan itu bayi. artine Man kengken sing artine. kuangan bayi sing kuangan apa? Oh, sing- Kalau nyak ngomong matur. Kaya ngetau. Kaman kebelian. Su yang ngetau. Sumpel kapan. Apa Win? Cu yang kita. Curak. Iya. Cucuk. Cucura cucuk kata. Hei, Kengken. cicing ini jongkrang musi tawangi mamane. Apa maman cicing jong rangusin? Takon Man mana? man apa mamane? Mira. Mira. Maman cicengnya. Hai. Sa kalau jadi banyak jongkrang musi ini mau kejang ngosek dan cicing. Paling alin Mira nih. Termasuk beli. Jang bareng. Jang udah diketuaan itu. Oke, tuh. Beli. Sampun ang rian beli bas bangga ring kewentanan dine nggih. Kayo nang beli sapa sira sekian titiang. Wau titiang wong alas nisdo titiang kelintang beli aku. Sama tadi titiang tenulap ring kesugihan beli beli. Ya kenta nang ampun. Di dewa artinya sing nyak beli. Nenten Bih, sing nawang beli nyen. Uli jong rangusi, Prabu jong rangusi. Sampun api Yang kayo malah masang nak lo cepat sing nyak. Jangan mepaksa. Pasel. Yang beleng di dewa nyen ke urusan. Yo tuh. Bro.
beres lo. Jangan lagi kayak ngelak jin. Ini iki sang kotek kan cek. Itu apa itu? Oh yang nakal. Nakal. Jani sang Rajuna nuni Raja Palo. Tadi Sang begitu mati di diam rak. tadi cara adang sang Rajuna nih, ha? Batau neng sang Rajuna. Sang. Dulu kang andas. Pun. Duh ada sang Rajuna. Ada ele yang cepong. Cepok dan dole. Sing nanti pino. Ay. Nah, kalau pang tawang ada nasan, pang ada bekalang mati. Nengke. Di depes. Agon gino. Angam beli rujak. Amal sing lapis ya telabah ama. Amanal. Deh depes. Beli lapis. Tuh depes. Apa nih? Sing lapipe. Nah, itu juga gerenyat-gerenyit. Jangan nulung KB ini, nyan. Apa? Pipes? Tengah? Tuh, Iden. Tuh. Nan sugih itu. Ajak liu. Gaya tuni. Neng-nengen pipes. Beles. Hujanan. Sing seken. Nah. Ayo. Ngedir berambutnya ngedir. Ayo. Man pasangan 87 ini nenek. Ais. Aduh. Adi banyak mak nasi kencen tau. Dia orang nas Prabu gitu. Ngalang ben bani cek gede pasangan dong. Wah, biar bang. Ya, tanya mati. Ajong cia takut kena. Oh, itu nak galak nak. Awak lengah kayak kenang man. Ya aku lengah kayak kenang. Enak butuh sama luanen. Itu nama apa? Kita kan pes. Ci. Cici. Meci ken cai. Ken. Tadi meci. Tuh. Beli rujak. Di dolar ni ulah pes. Tuh.
Inah itu nih sini mado. Dolar. Dolar. Pasang Oh, dolar bang. Dalam dalam nakane. Lara. Nih. Jangan dilandungan, si juang dicerikan. Cekjon dicerikan. Yang orang jenengan. Oh yang bangun. Nyen semen. Di Bayu Dana. Mana ada juang? Naon banget juang. Jang singnya. Sinyak. Singnya. Menyisinya jang sewa sih. Angon gede banyak nak gitu. Lar, ada jolan. Ada jo. Mimpi dekat kali nanti. Itu lagi mimpi. Dia olah tiang jeruk nolongin tiang nih makin jeruk. Kakak. Janganlah ide cucu kak. Kakak cucu cang ide kak. Kalau cara pika. Bapak nih. Popo cang mantun popo. Ada panakal beli. Yang kalau kidiang kejual. Kalau gue rabi. Bapak memantu. Ngelah mantu nak agong. Cara tuke anyut polon bani aku. Pekak bapak pekak papan beli dijo. Ibu nak monis yang ngawang pengelodiko. Di marga-marga nih ibu memaksa nak lo. Apa keren ancang maksud Apa kamu? ngawana? Ya sinyak. Gayanya kegen maksud. Do marah madan bebenah konen madan pematot. Bebenah nih angon tadi ajak liu. Do madan pematot. Sing jo ngangwang kita. Yang sing mulian memaksa sing edan yang konten soma. Sing kuangan lo. Ye ratu amun do Weh, lihat. dari sana. Dijang payah sana dijang lah. Apa pojok? Petang bos. Ini ya. Pojok umurin taliannya pojok sama. Saking toh saru. Weh, Nawak. nak kengken paman cangkleng di tengah alas ini. Tuh. Hah? Menawi cedelan widine rek dia. Ring sampun ditiangkat undong mantuk ajen kode ring puri. Jar. Nanti cigrada keruduk. Nak kedua dijangi. Nak kira mau budok. Bojok kang gibona bedek. Ring sedak ditiang murang-murang lampah. Pange kan ditiang ring margi wenton nak memaksa anak lo. Sane istri punika jegek-jegek bisa nak tuko kalih. Sane memaksa nalar kok kalih nak ngone-muane. Bagus asiki. Gede selam bundar asiki. Memanah ditiang pacang nulungen sane istri punika. Sane gede selam punika ngaku madani raja pala. Mawet uli jongrang wesi pun cak kepo. Sada gunolan sada mamalik nasi ini kau tuh. Yen gitu, Prabu Jongrang Ursi nak man merbat jaglah mau wiwilan bernasi. Sederhana sampun naon ke panggih tengko dewa. Nah, ini ada paman kecangkling sangkanan melanen na istri. Tinggi sane istri punika sira uning engko dewa. Sing ada len putra yang begawan. Mangkin sar awan cai kecunduk kan bener. Tak tuduh akong putra nak ayat lunga kijak-kijak ireng gitu akong putra. Paman, Iya. gelas sejati sangkanan ada gelas dini. Tinggi Gelas nunas aja, iri ide ya begawan. masa punika ninggal keratuan kok dewa Nah. kacang saja. Ring dijep boleh ireng nganjat mau buduh kok dewa. Ngecen, Niki sampun ini maya sentitia. si je paman aja nih. Ye mau balik kok dewa nak tenang kijak. Wewe sing kenep ratu jegek panak nake mirip kalian ngancen ki kok gelane budok awana. Dasar sing kena bercinget nyeng lah panake. Bang de paling alien karo ramane. Magasin paman. We beng buli dijo. We sing kena bang ingat nyeng lah panake di omah.
nawak titiang tuh sugro Tatu dua gong impro tang keni antok dewa sar. Ya, nang kledak kang ada dua gong biang ki urus sareng kawan. Grobot ya kecuh malah nih. Tuh, pinaya. Dewa nak lan datang. Nah, keluan mo. Orang de pok. Paman, Aduh, nak kengken punuk ni dipuri saren kau. Dugas kelah dipuri, ibon kelah saren kau. Nak ide kena, mungkin sungkan kene. Hah? ide nak kelincer biang dewa kedalih nyolong semara. Titiang kedalih sana nyarangin ide wane titiang ketunau. Disoleh Mau tinggal mau pamit titiang rengpuri. Yang kemana antuk titiang menawi banget ide nyungkan kayun. Awanang ilo biang dewa kadi mangken sapuna biang sapuna. Nah, paman, itu paman kewah nah. Inge. Di tongos kelah nunas aja. Ide Sri Begawan uning mete taman. Sapunika. Lanti ide tunasen tamu. Dumadak suweca widine sida ketamanan ibung lah. Inge yen keten ngiring titiang mandu uning aleren warna nido nak kelingsir gurun. Gangsar nene. Sar. Nang tangkel ken itu. Rengdo yang Begawan. Benar. Malih titiang aturang pekewah riantukan titiang mederbe ibu sungkan kita teneling rengangge sapun api antung mangkin Nawak ratu sama putus titiang nguwaken daging atur titiang mederbe sesuwunan uniki wencan Gusten titiang rogong biang sungkan ilo kadi mangkin tumugi saroledang ratu pacang namanin mangdo sidoken. Apa buen adesan pas wecane desang yang pramakali. Meme misalnya lakar mepitulung kapidang nak kebiah para. Neangon serane ngubaden sing jadi. Bicane desang yang mang ne kinucap kembang wijaya kesu. Jalan rasit yang tunas sang kapidang. Ngiring umugi suweje sesuwuna dikiring pesraman. Ser. Kabeh hidup katamaan Bes, biasa titiang nyan tidak isi. Mati. Tangiang, ya ampun dewa tangiang. daging nawagang eleng-eleng ang angene menawi to ibu eleng sekian titiang wantah putra ibu nesaren kangen Jeneng bagus. Dija ibu nenek. Ibu wenten riki ibu seraman rikanya kanunas tame riantukan ibu penisungkan ilo dan eleng rengange ingat puniki pengabe dua ini saning iringan kene andung pedewa ngeling titiang kaulan pedewa kene Paman Woro. iya Dungo diangkene dari ragan kelai paman. Dungo diangkene pengangon gelas set pesranting carana. maka jantan pedewa tan eling rengange tuaning sungkan ilo pedewa nyerset wong angge reng margi-margi ratu Mending enak anggelah donyen paman. enak pedewa kade mangkin sangkaning paswecan itu sang yang widiwasa masarane utsakan itu sang meraka putus sana weton ngajak pedewa kade mangkin aduh nak mandut Sadorong ini yang
Atur pinirian aksi semah pengasur karangan yang kami yang Ratu yang bergabung Ridong mangane kade mangkin Titiang nenten akeh matu Duani yang begawan sampun paikan ring parinikan siang Pemekas titiang nunas pewara-wara ratu yang begawan ring sikian Jalan belogene jane aja Jalan Apa buen subuh Cina yang usah Paswecani desang yang pramekawi Melarapan kembang wijaya kesumun Idewa kena kejalan Melipatan buen jeneng kemuka puli Meme misadia mapaica ne sanang pingitang meme uleng dugas Kembang wijaya kesumun Kewalepang si deje jeneng mepengakuan Mang nene saruan dok titiang pacang memargi Musuh wenang linyoke Jajarang ne madan darmo di jalan Sung-sung jeneng bagus ini Apa ne jani putran meme ne sebuah ada di duduk meme diolah Lipetang pesan di halangan sari mai ke pesraman Di subani dekat ini Jalan di tuntungang bareng-bareng Sampunang sumanya Bang yang titiang melaksana Diastu titiang emasin padam Yang sampun titiang nyejarang padam Menjalani dua bang belang-belang Sudah madak laku tadi betul Nunas lu gredi tiang ratu biago. Dados metiosan pisan tato wedana duene. Menawi teti tiang iwang aturang ayar ngangan beli biago. Adi Mas Mirah beli dewa. Yang di pelangan jadi dewa salah tampi kini untuk sebang beli buka kini. Ane ngawinang sebang beli buka kini sing ada len. Apan beli subuh madan lingsir. Idewo tan sido mau tu putra. Nyen sejak ini bakal ngentos linggih beli dewa kas. Nene kairan beli apa kan dewa. Nunas lu gredi tiang ratu biago. Yang yang yukti sangka neng titiang nenten meris dayang aturang putra yang angan belak. Nika temawinan metubli kanang kayun biago. Sane mangkin sapu niki antonge blinge. Kayun ni dewa. Titiang medue keponakan. Sane malinge ring jongrang wesi. Yani kangkat atur titiang. Bangayang mangdane dipun ngentos linggih bline kiriki makan ate beli. Kayun ni dewa pangsida keponak dewa li jongrang wesi ngentos linggih beli dewa kas. Linggih beli. Paman. Iya. Nang kegarang kena hang malu. Apa benar aku Raden kelas pengeketo pusing. Wah gong, yen kemana hantuk titiang namak dewan patut dua gong ngapisane mawinah. Gumanti kewenangan sesuunan titiang sane melinggih ring jongrang wesi umanyeng maring puri riki jagi dados penyeldi riki duaning purana ni tungil sapunika. Iyan paman matutang jeneng uli bagus orang wesi teke main yang tanah kita hidup paman. Inggih, dua gong. Patuh hitungan paman kelawan adin gelas. Walau yang gelas yang matutang yang kanti uli orang wesi lah kancan tanah main tutar gelas yang masuk serang. Yang alih asin ni, alih pantas ni, jeneng bagus uli saren kangin, marah si deg lah kakak masuk serang. Dua gong. Ini yang alon-alon soko dewa mobil ayo. Nang eling-elingan. Mepah jagat duwe dados kalih saren kangin kawan saren kawan. Boyo mawiwilan tan becek cokor dewa sarang ide irake sanirien. Yen sane mangkin jagat kusrahang ring ide yana sane melinggih ring saren kangin. Rumasak cokor dewa ngana penganggo dados kekede kang banyak cokor dewa duaku. Kayun ngelahe tawang paman. Mensapu napi. Pang tejo musuhin nu kayang kewekas yang tadi ban panguliani jeneng uli sarang kangin. Kok membiayo terasun ring jawa tengah. Menawi temen panjang duene jagat tangsil beli. Paman. Batu dewa agung, ide yana rawo. Keponakan gelas. Paman. Kangen tendong. Keluar dekat. Mangkin dumun.
Rauh coko dewa saha kesarangin antuk anak istri sapesira puniki. Manuduk. Boyo wenten sapunika di tiang sangani. Nunas lugre Titiang Biagong. Puniki sampun keponakan Titiang. Indah yang Suryanin beli. Bagus, mawibawa. Yen puniki boleh ngamel jagat blinereng sindu duipe. Nenten wenten panjak blining. Jaga purun deng dinggih keponakan Titiang ini Biagong. Misi kadiraosi dewa. Bagus. Mawi bawa iene bangi si bumi amat melakumi nisi kemana batas kaya ni dewa. Apa ben bangi si bumi kadi rasa ngalih nak lo haukot bermemaksa. Apa nek ucap melah, apa nek ucap utama, ha? Jutat belitan sidalakan masuk serah kini lemana nena. Sing satu. Pangkawan cepat kerja. Mas, Mas Dian si jaga dengan kerangka. Jelema dua mungkin bangkel dan bener. Mas Dian dong. Diam. Moyang, anak kecil nakal sekali. Ini bagus. Subat Cina kidewa kedua gani bune ngaliang idewa tegani. Oh, Nah, kepikayan banibu idewa lesu memargejo. Malu mengaso, malu menemu. tapi masuk. Kemudian Kenten kayon mah ibu, yang ngajak anak lo meriki. Dia nyakti sekali kayon ibu, yang jaga nyeledi diki. Anjang yang dumun. oh ganang karya pekerap kami. Hey. Nah, ganang itu. Tuanten, sedereng kemargi yang upekara pe Wididana. Nenten sida di tiang pacang iringang ide beli mekolam ring kedua. Lengah. Mekolam senyak kan ada kurengan. Dereng meterap Naik beleng malu. Suba beleng marang ante. Men panjakin aja. Kumpul kebo malu. Beleng marang ante. Banyak kone toten kumpul kebo ngai beleng marang anten. Idewa kadang calon raja, calon pemimpin. Yang kini idewa ngabul laksana, saat makannya idewa ngemang contoh panjak-panjak menjalan cari idewa. Yang kekenapan ibu, pinuna saren idewa ini keliwat mau utama. Jeneng ayu idewa, ini dia. Misi buku rosi dewan ini. Sekolah ni dewa jangkep alaki rabi, sing dari dewa barang sirep nih. Yang supaya juga anak ibu karya pekerap kabe, barang dia sirap calon rabi di dewan ini ibu sing engkel. Nah nih jadi, di dewa aja ibu di Karang Pegaluhan, nih calon rabi di dewan ini panggil paman agung panggiringan. Ya neng sampun dikedik yang lungsur mepangin dia. Meneng nih, mana mau panggiring paman agung kirim? Ini mana gatel, gatel. Lunak-lunak tuh merangsang doang. Udang balung coba dong ngase yang ilen-ilen wayang bangyang di tiang loroh. Bahan melaksana. Ye. Nawagang titiang matur ring Suryan titiang penemaan titiang sanep, Bener sengadeng laos. Kornel kopik panitiane. menawi wenten atur titiang kirang langkung saha nyangre sepengrau kidodane titiang saking panitia ngelungsur gang rena sinampura santokan karian Gusten titiang sane mangkin pacang kekaturang wewalenan inggih punika wayang wong sakemawon sedurung titiang ngaturang wewalenan wayang wong nalar titiang saking panitia kaping kalih Gusten titiang lungsur gang rena sinam benak itu paman. Ye. Dong nyaluh-nyaluh cuma paman sibak pakai mucinya. Wah, panitia lawan nih. Sing balunas bijo. Ini goban panitia blolotan kok. Ayo wanta menika atur titiang. Inek pragina puniki wayang wong durus kawitin. Penabuh tarisang nabuh puput. Wayang wong janikel pesu.
Yai Dewi Tara. Dijo Yai meluapah ni Sigro. Ketemu orang akan Yai. Dijo Dewi Tara mau lumpuh. Yai, kakak diampun apa kakak Sugriwa. Dijo Yai melali uleng tuni. Halila cito ikanang udayana mangkana kakak. Ya, berarti Yai ngas-gas jet Yai. Genit kakak genit. Yaning genit ngiring mangking mesiram ring udayana. Adios ikanang udayana. Yo kia. Yan mangkana sida pawarah sida kakak sudah Arab sang Dewi Tara. Lumare. Lumare. Oh, Bali itu ke? Wow. Apa li? Angapa Buden sedadi ketewani? Peremui Anton ku Dewi Tara. Buden muang apa? Apa li? Kita ada perang jurit lawan Subali. Lautang yen perang jurit, lautang. Yang mangkana. Sila bentar mata. Dewi Tara! Kakak dia pun apa? Wah! Rupanmu kayak bencong. Cijeng Sugriwa. Tanpa semu saja cai. Yan mone bagus goban cai ni. Tunggu dia ngaleso mau kut seng presiden cai. Cicing lai Sugriwa. Tanpa semu cai. Kau baca kalian orang cai sendiri. Buat kemak cai Sugriwa. Sugriwa. Doyan kene pelaksanaan cai ni. Amat nistan cai ni. Yen kene pelaksanaan cai ni. Amat nistan cai ni dari Prabu Sugriwa. Yen mangkana Dewi Tara merasa tersinggung. Panitia perai. Tiang sampun apa? Dijeng ale bali-balian jelek ini. Gelat tuding-tuding enot. Cicing cie. Dan digelah tuding-tuding kena. Mangkin dumon ratu bagong. Sampun ang pisan palung ojo kada salit arsa. Wendane tediang melaksana yo wasa punika wanta daging lelampang. Sing cindenca. Nenta. Wanta medaging Ratu Dwagung, Subali Sugriwa merebat antuna istri puniki Ratu Dwagung. Saja kedu paman. Tunggu deh Joko Dewa salit arsa. Wanta kadi punika sane menguh ring mulya caritane. Panitia apa jadi? Makin pekerap palunggo Joko Dewa pacang rene di cang. Nah, bukan dap-dapak. Menak di rumah gue. Terus. Banten sing siapa nih? Nah tadi bantannya sing siapa yang penting sesarine liu. Terus. Wah, ngumang Brahmo si suara sini ngucap sini mandor di tiang nak selamat kata ada sami. Wah, wardi tanam jantung mai tali nyen nganten nih. Ida anaknya Agung. Aduh ande.
Naik kenyal-kenyal pemangku dengan terpeng samas. Nah, tadi. Panglah gaya mangkunya. Danam wardi jantrama empunnya memunyi. Mangku lengkap abu empun. Oh iya ya. Ada Chandra ya, dan pasar. Jero mangku. Ya. Reng dijawab pacang ayunin. Sing ayunin. Wardi sedang tadi ayam bang anu nama. Wardi amrana amraya dan. Bapak sing nama bapak kue ketanggung kue. Ini Jabang cai mah betul. Ngin sudah tadi cai. Cicing siapa kan? Ini jadi dengan matan cai nang. Nyin pokok dan wakene. Si pedas bencai. Pemakas ini bagus deh. Nih jadi sebuah ganten ini dia kang walasang. Kengken sakit tadi nih bune. Ampun ibu semuanya. Tiang jadi merakatan bicara lagi. Kasih dewa. Ini kan ibu dewa dan putri. Bang yang dengan tiang. Sudah belah paman. Jadi paman ngelatungnya belakangnya ini dia. Weh, ingurah tak mirip sama bule-bule. Nah, wakil mulai ngantos. Mungkin kebiasaan China, mungkin tercepat apa China. Cara pepesan kan tidak. Cara macaki tidak tanah Allah.